जय जगन्नाथ आसन देखिया आम भाई तपन कौन कर आज आज कंपानी कौन काम चलती आम देखिए भाई तपन भाई कौन कर आसन देखिया देखु तपन भाई ये कौन कर बास ये मेसीन ने एयर मार्च मेसीन भाई कौन कर मेसीन ने एयर मार्च तपन भाई आज आम मेसीन ने एयर मार्च एयर मारा सारा कौन कर मार्किंग करा कौन मार्किंग कर भाई मार्किंग करने गैसकेट मार्किंग करा कंपनी ब्रांड लिखा हे से मेसीन क्लीन कराला आबे देखो मेसीन सेटिंग करा कौन केमती मार्किंग करा बोली भाई बॉक्स खोला है कि बॉक्स खोलू ना बॉक्स खोलो कौन आस देखिए खोलो देखो बॉक्स रे आज कौन आसी बर्तमान भाई आमर खोलिए ताको मार्किंग करिया हाँ से इनर रिंगटा साइड रखी दियो से आरोटा आरोटा हाँ से बाहर रखी दियो हाँ बाहर रख दियो आ 3 इंच मार्किंग करिया मार्किंग आमर कौन हम 3 इंच 300 नंबर 100 पीस हाँ 100 पीस बाहर करो मेसीन पर रख मार्किंग करिया तपन भाई सेटिंग आसी ना आसी नहीं भाई तुम मसे 2 मास है कम तुम मेसीन सेटिंग आसी नहीं हाँ 100 पीस तो आ गोटे बक्स खोला हौ हौ तुम नियो मोबाइल धर मु सेटिंगटा कर दूची मार्किंग कौन करिया बर्तमान मुझे सेटिंग करदेवी सेटिंग कला मार्किंग कौन हो देख आमर कंपनी ना ब्रांड मार्किंग हो मटेरियल कौन सब मार्किंग हो ये आम कंपनी प्रोडक्शन सब तले चलती बर्तमान पिला सब तलू पलैंती ये तपन भाई मोर 2 जन बर्तमान आसचु मार्किंग करने गैसकेट मार्किंग हम सेटिंग कर मार्किंग करिया कंपनी ना कौन मार्किंग हम देखिए मोबाइल थुआ बर्तमान सर्विस करने देखिए कौन मार्किंग करिया अंदर है मशीन तो कौन सामने आम सब गैसकेट बना हो अमेरिकन स्टैंडर्ड हिसाब से मार्किंग कर रेडियो सेटिंग करा पड़ो कम कर पड़ो आपको पानी देख देख जिनिस बर्तमान सेटिंग करा कम करा सेटिंग होगा ना चेंज करा ज्योति ना प्रीति मार्किंग करा देखो मार्किंग सेटिंग होगा सब देखा देखो मार्किंग कौन करा प्रीति 3 इंच 300 316 FG 316 IR CSOR ASME B16.20 ये आमर गैसकेट स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड आमर ये मार्किंग करा देखु कंप्लीट आमर एटा होगा मार्किंग देखो ओके रेडियो से सेटिंग होगा बर्तमान आमर गैसकेट 100 पीस मरा मार्किंग सेटिंग होगा पूरा
ଏବେ ମୁଁ ସେଟିଂ କରିଦେଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମର ଦେଇଦେବି ତପନ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଟିଂ କରିଦେଲି ମେସିନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ମାର୍କିଂ କରିବେ ଆଜିର ଟାସ୍କ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଖାଲି ବନା ହେଇଗଲା ଏବେ ତପନ ଭାଇ ତମେ ମାରିକି ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ବସିକି ବନାଅ ମାର୍କିଂ କର ତପନ ଭାଇ ମାର୍କିଂ କରିବେ ହେଇଗଲା 100 ପିସ୍ ମାର୍କିଂ ହେବ ହେଲା এই মার্কিং দেখো এইটি গোটে আরি উপরে রখ সিধা হ্যাঁ এটা রখ হ্যাঁ তা উপরে মার্কিং কর F2 মার নলে এটা মার যেটা মারছো মার হ্যাঁ মার বাস সেটা আউথরে মারদেব বন্ধ হয়ে যাবে মেশিন আমার সেটিং হয়ে গেল গ্যাসকেট দেখো সব মার্কিং করা হয়ে রখা হয়েছি গ্যাসকেট জ্যোতি 4 इंच 150 316 FG 316 IR 316 OR रेशमी भी 16.20 আমার গ্যাসকেট বনা হয়েছি ইয়ে ভাই ঘরକୁ কেবে যাব ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଗାଁରୁ ଆଇଲଣି 2 ମାସ ହେଲାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଇଲଣି 2 ମାସ ଆଉ କିଛି କାମ ଶିଖିଲଣି ନା ଶିଖିନା ଶିଖିଲେଣି କାମ ଶିଖିଛ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲଣି ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କାମ କରି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଓହୋ ଆଉ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଯିବାର ଏବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯଦି ତମ ବାହାଘର ହବ ମାନେ ଭାଇ ମୋ ବାହାଘର ହେଲେ ତୁମେ ଯିବ ହଁ ହଁ ମୋ ବାହାଘର କ'ଣ ଟିକେ ମଦ ଫଦ ପିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ନା କ'ଣ ମଦ ତ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ହଁ ହଉ ହଉ ତୁମେ ଆଜି କାମ ସାରିଦିଅ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ କର୍ମ କରିଚାଲ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପଡ଼ିବ ହେଲା ତୁମେ କାମ କର ଠିକ୍ସେ କାମ ଶିଖ ଆଉ ଦେଖିବ ନିଜେ ନିଜେ ତୁମ ସାଲେରୀ ବି ବଢ଼ିବ କାମ ଶିଖିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଲୋକ ବି ରେସପେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ସବୁବେଳେ ପଇସା ଉପରେ ଲୋଭ ରଖିବନି ନିଜ କାମ ଉପରେ ଲୋଭ ରଖ ନିଜେ ତୁମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ାଅ ପଇସା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ ହେଲା କାମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ାଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଇସା ଆସିବ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ତୁମ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲି ହେଲା ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ତୁମ ଭଳିଆ ଆସିକି କାମ ଶିଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିଲା ପରେ କାମ କଲି ମୁଁ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର କାମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ସୁପରଭାଇଜର କାମ କରୁଛି ପୁରା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସବୁ କାମ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି ଦେଖ ତୁମକୁ ଏଇ ମେସିନ୍ ସେଟିଂ କରିକି ଦେଲି ମୁଁ କ'ଣ ପିଲାଦିନୁ ଶିଖିକି ଆସିଥିଲି ଘରୁ ମୁଁ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଆସି ଶିଖିଲି ନା ଆଉ ହେଲା ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିବ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ଦେବ ମନ ଦେଇ କାମ କଲେ ହଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ମନ ଦେଇ କାମ କଲେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ କର୍ମ କର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଇଏ ଆମର କମ୍ପାନୀର ପୁରା ୱାର୍କ ଆଜି ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ବନା ହେଇକି ଦିଆହେଲା ଏଠି ଏ ଦେଖ ପୁରା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଯିବ ବାହାରକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓକେ ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ତପନ ଭାଇ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଇ ଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ